Hello guys, muri iyi video kwereka uburyo wakoresha interineti y'ubuntu muri telefone yawe. Nta mpamvu yo kongera kwirirwa uri kugura megabyte yo kugura data. Kwereka uburyo nawe wabyikora. Ndizera ko uri kubibona. Harimo akadege muri telefone. Urabona ko harimo akadege. Urabona ndi kuri YouTube. Nanjye kwereka uburyo wabyikorera. Reka manze nakira abantu bageze kuri uwo muyoboro wa YouTube. Rero ubwa mbere ugezeho kora subscribe, ufungura inzogera. Ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Hano uze kwibuka ngiye kubikwereka, uze kumbwira niba byakunze muri comment. Nawe uko umaze gukora subscribe uri umuntu w'agaciro. Iyo tumaze kugeraho niho tubikesha. Ngo reka dutangire. Ndizera ko uri kubona ko harimo akadege muri telefone. Ikintu cya mbere ugomba gukora, uraza muri Play Store muri telefone yawe. Ndizera ko uri kuyibona, uraza uyikandeho. Numara kuyizaho uraza muri searchingemo force light only 4G. Ndizera ko uri kuyibona. Light uzikandeho. Ndizera ko uri kubona logo yayo. Iyi ngiyi ni logo yayo niko imeze. Light ukande install uyidownloading muri telefone yawe. Numara kuyidownloading ukande hano kuri open. Uraza ukandeho. Ndizera ko uri kuhabona. Light ukande hano kuri open. Irafunguka gutya. Ndizera ko uri kuyibona. Urabona hano nka mbere Light ugera ahantu hameze gutya. Ndizera ko uri kubona ko hakirimo akadege muri telefone. Ndizera ko uri kubibona. Urabona hano hambere hano ni Android below 11. Hano ni munsi. Na mbere ubwo telefone yawe iri munsi ya 11. Hano hakabiri kuri Android 11 plus ubwo ni ukuzamura. Hano kuri kabiri uraza ukande hano kuri rimwe urebe niba iri munsi. Hano ngo error sorry. Ndizera ko uri kubona itari munsi. Uretse uza ukande hano kuri kabiri. Ukanda hano ukabona biranze. Uretse uza ukanda hano ku ka kabiri. Uretse uza ukandeho. Uri bukande ku bwa mbere cyangwa kabiri, aho biri bukone nibwo naho uri bukande. Uretse ugira ahantu handitse ibi bintu byinshi. Hari ibintu byinshi bibitsa ngo aha hantu hitondere. Ushobora gukanda ahantu hatariho phone yawe ukayica cyangwa ukayiboroga ibintu ugashyiramo ibintu utazi amakode. Twibutsa ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, ukora subscribe ufungura inzogera
ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Wibuke kwandika muri comment umbwira ko byakunze. Rero tuzi ukanda hano kuri mobile radio power, hano urafunguraho akantu kamwe konyine, aha nizera ko uri kuhabona. Rero tuzi ukanda kwa kano kantu kari hino ugakanda ugafungure aka, nizera ko uri kukabona. Rero tugakandaho urabona kahise gafunguka. Ndizera ko uri kubona ibintu biri kwita bizamo. Cyangwa niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro w'ibiciro, gukora subscribe, ufungura inzogera ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucira. Ndi muri kubana nitwa Vidal. Bo rero tugera hano ukande kwa tuno tudomo dutatu turi hejuru, ndizera ko uri kutubona tuno tudomo dutatu turi hejuru. Rero tuzudukandeho, muze hano hasi handitse disable data connection. ubwo wowe usanga bitahanditse ubu byihorere. ubwo rero ukoresha data bisanzwe, rero ukoresha data nta bindi bintu ugiye gukora, ariko usanga handitse disable data connection, rero ukandaho. Rero tuzukanda ukandeho, tayari ibintu biraba byakunze. wakoresha interineti, ugakoresha data, byose biba byakunze. kandi urabona telefone yacu iracyarimo akadege. Ndizera ko uri kubibona. ni gutya bikorwa. Ndizera ko uri kubibona. wajya kuri application ushaka kureberaho ibintu, kuri WhatsApp, kuri za Facebook, kuri za TikTok, hose wajyaho kabisa. Ndizera ko uri kubibona. Rero ni uko bikorwa. no kuri YouTube, ndizera ko uri kubibona. ni ukuza ukareba video bisanzwe. hano uri kubona telefone yacu irimo akadege. ni uko bikorwa. reka tuzacinge turebe. ndizera ko uri kubibona. waza hano kuri search, nawe uraza ugasacinga bigakunda. dutenga na video turebe. rero guys, muri iyi video yokwereka uburyo wabuza nimero nuko bikorwa. rero nanjye mwabonaga nitwa Vidal. niba u Rwanda rugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, ukora subscribe, ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Shemera wamaze gukora subscribe, ni umuntu w'agaciro. ibyo tumaze kugeraho nibo tubikesha. Bye, duhure muri video zitaha. wibuke kumbwira muri comment niba byakunze. Bye.